Ntshamo wa ku tshinya vadyondzi va Pretoria Girls High School wu ya emahlweni. Premier wa Mpumalanga Mandla Ndlovu a tshembisa ku herisa vugevenga eka xifundzankulu. Kasi eka mitlangu, mali ya xidlodlo xa phikizano wa MTN 8 yi tlakukile ku ya eka 10 million rands. Baka hina lawa i mahungu ya eka SABC ririmi ra Xitsonga. Mina vito ni Matimu Khosa riperile. Ndzawulo ya dyondzo eGauteng yi tiyisisa leswaku 12 wa machudeni va xikolo xa Pretoria High School for Girls va yile eka ntshamo wa ku tshinya naswona mbuyelo wu ta tivisiwa ku nga ri khale. Vanhwanyana lava va yimisiwe ku ya exikolweni endzhaku hlekula muchudeni kuloni wa nhlonge ya ntima eka WhatsApp group ya vona ya machudeni ya nhlonge yo basa. Holobye wa dyondzo exifundzeninkulu Matomi Chirwane u tlhele a tiyisisa leswaku ndzawulo yi yimise nhloko ya xikolo lexi ya Philip Erasmus u yimisiwe ku ringana tin'hweti tinharhu loko ka ha endliwa vulavisisi. Principal Erasmus u vuriwa ku va a swi tiva leswi nga vuriwa eka WhatsApp group kambe a nga endli nchumu hi swona. Holobye Chirwane u ri ku ta tekiwa magoza man'wana loko mbuyelo wa ntshamo wu nga enetisi tanihi ndzawulo. While we're still busy with the disciplinary process, we have taken a decision to suspend the principal of the school up until we conclude this matter. We've appointed the deputy principal, one of the deputies, to come in and act. In the interim, she's been barred from communicating with learners, she's been barred from communicating with parents, she's been barred from communicating with educators. But in terms of the school processes, she's been suspended up until we conclude. So the suspension is for 3 months. So we are anticipating that in 3 months we'll be done with this whole case and the whole disciplinary process. Vaaki va le Cater Crest eDurban va seketela ntirho lowu nga endliwa hi maphorisa ku herisa vugevenga endhawini liya. Leswi ta endzhaku baleselana exikarhi ka maphorisa na tinsulavoya endhawini liya vusiku bya ntolo. Ntlhanu wa vaehleketeleriwa va dlawile. U balasela emugangeni lowu nga talela hi vugevenga. Tolo ni vusiku maphorisa kusuka eka swiyenge swo hambanahambana ya hlasele vaehleketeleriwa lava nga kumiwa va tumbele etifleteni leti. Loko maphorisa ma fika ku vikiwe leswaku vaehleketeleriwa va sungule ku balasela laha maphorisa ya nga tlherisela. Vaehleketeleriwa lava ntlhanu a va laviwa eka vugevenga byo hlaya lebyikulu lebyi katsaka ku dlaya ni ku phanga. Swirho swa vaakatiko swi vula leswaku swi hanya hi ku chava hikwalaho ka vugevenga lebyikulu endhawini leyi. Ngoba ubugebengu sekuyinto engalawuleki la. Wonke umuntu usesuka lapha siwakhona abona ukuthi iCater Crest yazokwenza indawo ukuthiwa iphenduka umuma abaphanga. Lokho thina singakudinga. So ingakho sithi amaphoyisa angene eCater Crest azosebenza. Ibhlungu impilo yethu esiphilayo la eMayfield. Ngazi ukuthi kwenzakala kanjani ukuze sizakale kuba nje impilo esiphila la ayinhle neze. Maphorisa va vula leswaku vaehleketeleriwa va kumiwe va ri na swibalesa leswi nga riki na layisense swo fana na AK-47 ni swibamu leswitsongo. Holobyenkulu wa Mpumalanga Mandla Ndlovu u tiyisise vanhu va xifundzankulu leswaku mfumo wakwe wu talwa na vugevenga no endla mintirho. U ri wu ta rhangisa mahlweni ku lwa na vugevenga bya ku xanisiwa ka vavasati na vana. Ndlovu a vulavula eka ntirho wo pfula palamende ya Mpumalanga eMbombela. Mutirhikulori Nhlamulo Mabasa wa vika. Vurhangeri lebyintshwa exifundzenikulu xa Mpumalanga lava nga tiyimisela ku korhokela vaaki. Eka swin'wana leswi Premier ku n'wana xipano xa yena va nga tiyimisela ku swi rhangisa emahlweni eku ndlandlamuxa ikhonomi ya xifundzankulu hambi ku ri vuswetini. Ndlovu u hlamusele leswaku u burisanile na swiyenge hi ku hambanahambana laha xifundzenikulu
leswaku va ta kuma nseketelo. Swin'wana leswi va nga ta swi lulamisa hi ku copeta ka tihlo i vugevenga lebyi nga nyika matimba laha xifundzeninkulu, vukungundwani lebyi nga kona eka tithendara, hambi ku ri vatirhela mfumo lava khumbekaka eka migingiriko ya vugevenga. Premier Ndlovu u vule leswaku a nge vi na ntwelavusiwana eka vaofisiri lava khumbekaka eka vukungundwani hi ku angarhela. As part of our efforts to curb crime, we'll deploy at least 1,200 crime prevention wardens who will assist to enhance safety and security in our communities. These wardens will be trained and placed in crime hotspots all over the province. Vandla leri fumaka eMpumalanga ri amukele switshembiso swa Premier. Indeed, as the ANC in Mpumalanga were highly motivated and encouraged, and we are confident about the speech that the Premier has delivered because it is aligned with the ANC manifesto and with the GNU statement of intent. And we are happy for the fact that it commences with the creation of jobs, making sure that Mpumalanga starts to be a working province, followed up by addressing the issue of the infrastructure. Mavandla lama kanetaka va vule leswaku a ku na lexi swa Premier a nga xi vula xo khomeka. We are really disappointed with the Premier because he was referencing on his predecessor and he kept on saying that projects are still going to be completed. He did not give us one project that was completed, and also in terms of the jobs, they are depending on the EPWP. This speech was a wish list. As usual, it lacks plan and strategy behind it. The Premier didn't tell us how is he going to implement the strategy to curb poverty in the province, and it didn't dwell much on the fight against corruption and crime. Ndlovu u tshembisile ku nyika mbuyelo kumbe matirhelo ya vurhangeri lebyintshwa endzhaku ka dzana wa masiku a ri Premier wa xifundzankulu. Nhlamulo Mabasa Monge, SABC, eMbombela. Nyimpi yo lwela vito ra Umkhonto wesizwe yi ya emahlweni. ANC endle appeal ehenhla ka xiboho xa khoto ya le henhla eDurban mayelana na vito leri. Khoto yi bohe leswaku swi fanerile ku va vandla rintshwa ra MK Party ri tirhisa vito lera Umkhonto wesizwe. Tikomba vandla ra ANC ri nga tiyimiselanga ku tlhenhla hi mayelana no lwela vito ra Umkhonto wesizwe. ANC yi lava ku appeala xiboho xa khoto ya le henhla leyi nga pfumelela vandla rintshwa ra MK ku tirhisa vito leri na mfungho wa rona. Xivutiso ekhoto i ku xana matimu ya Umkhonto wesizwe yana vuxaka na vandla ra ANC naswona MK Party ri vuyeriwa hi matimu lawa swi nga fanelangi ke. The African National Congress intends to appeal the judgment of the High Court of South Africa in Durban. The ANC will be appealing the matter to stop and prohibit the unlawful use of the ANC's trademark symbols and heritage by Mr. Zuma's party, currently referring to itself as the Umkhonto wesizwe Party. Hi Mudyaxihi ANC yi ye ekhoto le henhla eDurban va endla xikombelo xa xihatla tanihileswi a ku yiwa eka nhlawulo. Vandla a rivilela va vula leswaku vito ra Umkhonto wesizwe ri ta kanganyisa vavhoti tanihileswi ri nga na matimu na vandla ra ANC. Hambi swiritano khoto yi bohe leswaku vavhoti a va nge kanganyiseki hi vito leri loko va ya eku vhoteni, kambe ANC va ri va ta boheka ku appeala xiboho xa khoto ku endla leswaku matimu ya Umkhonto wesizwe na vuxaka bya yona na ANC swi nga nyamalali eka vumundzuku. Future generations must know that this democracy stands on the shoulders of men and women who joined Umkhonto wesizwe, the spear of the nation, at the time when being associated with the ANC was virtually a death sentence. The ANC was and is to this day the heart and soul of Umkhonto wesizwe. We strongly believe an appeal is duly warranted. MK Party va ta ya kaneta appeal ya ANC. Ntshamo khoto u ta va mundzuku. Mahalangute mahungu eka SABC. Ntengo ehenhla ka maphorisa va xiyenge xo rindza xandla xa President Paul Mashatile wu ya emahlweni court ya le Randburg eJoni. Nhungu wa maphorisa va hehliwa hi milandzu ya rigombo no bela ku vavisa.
va vuriwa ku va bukutele vantshwa egondzweni ra N1 eJoni. Eka siku ra vunharhu konanisiwa ka mbhoni yo sungula ya mfumo, magqwetha va hetliwa ya vilerisiwa hi mhaka ya leswaku mbhoni a ya ha tsundzuki vuxokoxoko byin'wana mayelana na siku ra mhangu. He doesn't remember anything in as far as seeing the convoy. So the statement which is being put to him is that much as he doesn't remember where and how he drove to Pretoria, he also doesn't remember seeing the convoy before he was stopped. Hambi stetano mbhoni leyi vito ra yona ri nga ta ka ri nga boxiwi hi xileriso xa khoto wa kaneta leswaku a phephiwile hi siku ra mhangu. Bring the evidence that I was drunk on the day. And if it is that I was drunk on the day, why didn't they take me to the nearest police station if I was drunk? Mbhoni vula leswaku hambi leswi swin'wana swi nga humelela hi xihatla, kambe u swi kotile ku vona varindzi vambirhi lava a va ri ku n'wi bukuteleni, a tlhela a vula leswaku a va ri kona ekhoto. Amongst the people that I could see on the video that you were keeping me and telling me was accused number 4 as well as accused number 6. Now this begs the question, why are they all here with accused number 4 and number 6? Makuvele uri loko ku ri mbhoni yi biwe hi vahehliwa a va nga tiyimiselanga ku humpa. Mbhoni vula leswaku endzhaku ka swihehlo swo himeteriwa, varindzi va xandla xa president va chayele movha va n'wi siya titivarile. Ntshamo yisa emahlweni mundzuku. Muyimeri wa Iran eLebanon Majaba Amani u byele Israel leswaku Iran ri ta tlherisela ku hlaseriwa ka murhangeri wa Hamas Ismail Haniyeh. Haniyeh u hlaseriwe no dlawa hi mavuthu ya Israel entsinda wa Iran eTehran. Iran ri vula leswaku nhlaselo lowuya wu komba kahle leswaku Israel a ri tiyimiselangi ku vona ku rhula eMiddle East. Usually Israelis when they killed someone outside of Palestine, they didn't declare about this. They just keep silent. Now investigations are still ongoing regarding the details, but it's very clear that those responsible for this criminal and assassination are Zionist war criminals and Israelis. They don't stop killing people in Gaza, in children, women, in front of all of the people around the world. So we are sure that Israelis, they killed brother Ismail Haniyeh, and they don't respect any laws of countries or international law. So we are sure that the Israelis terrorist army is behind the operation. Actually, the occupation must realize that it opened fire on itself today, not on Ismail Haniyeh. This cowardly operation and will make the Israelis' demise closer. The occupation was defeated on 7th October, and they know that they are defeated on 7th October, and they are trying to give the image of some victory there or there by killing some people. But they lose this war from the first day, and they're still losing in Gaza Strip under the Al-Qassam and other factions on resistance on the ground. Vachayeri va mimovha etikweni akelani Botswana va tikeriwa ku kuma petrol ya 93 unleaded. Tiko leriya ri sola ntirho wo lunghisa na Tref Refinery ya laha Afrika-Dzonga mayelana na nkayivelo wa petrol. Khampani ya mfumo ya Botswana Oil Limited hi yona ntsena yi xaviselaka tigaraji petrol. Khampani ya ku humesa thendara ya petrol.
Patrick lungisiwe tanihi laha a swi kunguhatiwa kona hi Mudyaxihi laha a va fanele ku va va hetile hi Khotavuxika. Hambiswiritano khampani ya oyili a yi si tlhelela ka vuswikoti lebyi heleleke leswi siyeke Botswana yi nga ri na petroli ya 93 unleaded. Kambe vativi va economy va vula leswaku mhaka laha yi nga va ku cinca eka milawu ya tiko yo xava mafurha leswi nga humelela hi Dzivamisoko lembe leri. Ku cinca loku ku vula leswaku tikhampani ta mafurha ti nga kuma ntsena switirhisiwa swa petroleum eBotswana Oil Limited leyi ku nga khampani ya mfumo. Problem now, if you have a state-owned enterprises which would like to take control of the delivering of the product, it can be a situation that a lot of hiccups and challenges and problems logistically can lead to a scarcity in a product. Kusukela kwalaho Botswana Oil Limited yi humese tendara yo thola khampani leyi nga ta yi pfuna hi ku xava mafurha ya yona yo hlawuleka. Kambe vativi va economy va vula leswaku leri I goza leri kanakanisaka. We do not know at this stage what's the reason. Do they want to take over the sole responsibility of distributing the unleaded and other petrol and diesel? Hile tlhelo vachayeri va mimovha eBotswana va nga tata mimovha ya vona ntsena hi petrol 95 ematshan'wini ya petrol 93. Botswana yi xava mafurha ya rona eAfrika-Dzonga, Namibia na Mozambique. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dolara 18 rand 19 cents, pondo I 23 rand 35 cents, euro I 19 rand 69 cents, kasi pula ya Botswana I 1 rand 34 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku I $2,421 hi awunsi, platinum I $978 hi awunsi, nxavo wa oyili yimbisi I $80.55 hi mphongolo. Mali ya xidlodlo xa MTN 8 yi tlakusiwile kusuka eka 8 million ku ya eka 10 million wa tirandi. MTN 8 I mphikizano wo pfula nguva yintshwa ya PSL. Wu ta sungula hi Mugqivela wa lowu exikarhi ka Orlando Pirates na Super Sports. MTN 8 hi wona mphikizano wa le henhla hi mali eka ntlangu wa bolo laha tikweni. Nungu wa swipano leswi nga ehenhla eka nxaxamelo wa nguva ya PSL hi vona va nghenela ka mphikizano lowu. Ti-semifinal ta mphikizano lowu ti tlangiwa hi marhengu mambirhi nakona xipano lexi hlulaka eka mune wa mimphikizano hi xona xi tlhandlekiwaka hari ya xidlodlo xa vungwazi bya mphikizano na ntsengo wa 10 mamiliyoni ya tirandi. On behalf of the PSL chairman as well as the executive committee, it is a great pleasure to announce that the prize money for the MTN 8 winning team has been increased from 8 million to 10 million rand. Tingwazi ta nguva ya n'wanxemu Orlando Pirates lava ku vuyaka eka rendzo ra mitlangu ya ku lulamisela nguva eSpain va ri va honokele xidlodlo lexi mahlongati. When you win trophies, obviously the expectations will be higher. I think the intentions and the objectives are clear. This season we want to do well in the league, we want to compete in the league, we want to challenge for the league. But we also, we don't want to shy away with such opportunities as the MTN 8, after all it is our trophy and we want to go out there and defend. But we also want to do well in the league, definitely. Hambileswi va tlangelaka ekaya a swi nga ta olova eka Orlando Pirates loko va ombana na xipano lexi tivekaka hi nkwikwirimba xa SuperSport United. Hi loyi mukapteni wa SuperSport United Thulani Hlatshwayo. SuperSport has always been Cup Kings throughout the history of PSL. And yeah, for sure, we didn't start well last season, and with all the experience that we've added to us, the team, compared to last team that we had, I think we stand a chance of going to the next round. Mudzaberi lowuntshwa eka Mamelodi Sundowns Manqoba Mngqithi u ri ntsengo wa mphikizano wu ta tisa nkhinkhi eka swipano. This time around we'll have to treat very carefully in that space, but I can guarantee you we are going all out to try and win it. And it will be nice for me to win this one because I won the first one with Golden Arrows
And now it's the first time again, it's 10 million rands. How nice will it be for me to win this one? Ntsengo wa swipano leswi nga fikelela mpikizano na wona wu tlakusiwile ku ya eka 1 million rand hi xipano. Kasi lawa emakumu ya mahungu ya namuntlha hi khensa swinene vulanguteri bya n'wina. Tsetsi balo ta landzela na maxelo endzhaka mavhengele. Mina vito ni Matimu Khosa. Riperile. Riperile a langutise leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Limpopo, Mpumalanga na tindhawu tin'wana ta xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal. Ku langutele mapapa lama nga ta va ma ri kona kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Free State na tindhawu tin'wana ta xifundzenikulu xa North West kasi kona ku langutele timpfula leti to vevuka leti nga ta va ti ri kona kasi mundzuku kasi nakona timpfula ti ta va ti kha ti ya mahlweni kwala xifundzenikulu xa Free State kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal. Kasi loko langutisa kwala Limpopo kasi nakona mapapa ma ta va ma kha ya mahlweni kasi loko langutisa vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona kasi na mimoya leyi nga ta va yi kona kwala xifundzenikulu xa Northern Cape na tindhawu tin'wana ta Free State kasi na kwala North West kasi nakona ku langutele mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona kasi swi lemukisa ta va swi kha swi ya mahlweni laha va hi lemukisaka leswaku ku ta va ku ri na ritsha leri nga ta va ri kona kwala xifundzenikulu xa Northern Cape kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzenikulu xa North West kasi loko hi langutisa maxelo ku langutele maxelo yo saseka loko hi langutisa kwala Pretoria ku langutele kha ku kufumela ta va kha famba kwala ka 19 kasi loko hi langutisa kwala aJoni ku ta va kha ku titimela kha famba kwala ka 19 wa degrees kasi loko hi langutisa kwala Springs ta va kha famba kwala ka 20 wa degrees kasi loko hi langutisa xifundzenikulu xa Limpopo kona ku langutele maxelo yo saseka laha Musina nga ta va kha famba kwala ka 25 wa degrees kasi loko hi langutisa kwala ka Malamulele Botsoleni ni le tindhawini ta le ka Maphata kasi kona ku langutele maxelo yo saseka kasi loko hi langutisa kwala dorobeni ra Polokwane yi ta va kha famba kwala ka 21 wa degrees kasi loko hi langutisa xifundzenikulu xa Mpumalanga kasi nakona ku langutele maxelo yo kufumela laha Khuze nga ta va kha famba ka 25 wa degrees Mkhondo yona yi ta va kha famba ka 22 wa degrees kasi Emelo kona ku ta va kha ku titimela kha famba kwala ka 22 wa degrees kasi loko hi langutisa kwala xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal kasi nakona ku langutele maxelo yo saseka la Richards Bay yi nga ta va kha ka 33 Durban yona yi ta va kha famba kwala ka 21 wa degrees kasi Potchefstroom na yona ku ta va kha ku titimela kha famba kwala ka 21 wa degrees kasi loko hi langutisa kwala xifundzenikulu xa Eastern Cape kasi nakona ku langutele maxelo yo kufumela la Mthatha nga ta va kha ku kufumela East London kona ku ta va kha ku titimela Makhanda ku ta va kha ku titimela kha famba kwala 18 kasi Gqeberha yona yi ta va kha ku titimela kha famba kwala ka 19 wa degrees kasi loko hi langutisa xifundzenikulu xa Western Cape kona kasi nakona ku langutele maxelo yo titimela George ku ta va kha ku titimela kwala Mossel Bay kasi na kwala Cape Hagalas nakona ku ta va kha ku titimela kasi Cape Town nakona ku ta va kha ku titimela loko hi langutisa kwala Northern Cape kasi nakona ku langutele maxelo yo kufumela Upington ta va kha famba kwala ka 24 kasi loko hi langutisa kwala Standerton ku ta va kha ku titimela kha famba kwala 17 kasi Free State nakona ku langutele maxelo yo titimela la ku ta va kha ku titimela kwala Bethlehem kha famba kwala 22 kasi loko hi langutisa kwala Sasolburg kasi nakona ku ta va kha famba kwala ka 22 wa degrees kasi loko hi langutisa kwala North West kasi nakona ku ta va kha ku kufumela Mahikeng 22 kasi loko hi langutisa kwala Rustenburg ta va kha famba kwala ka 25 wa degrees hi swa mkhomelo swona eka maxelo Riperile.